wese yandikishije iby'urukundo rwe. Mukunzi ikiganiro Sanga Yesu Akurura Amahoro, tuzi mu mwanya mwiza ugana ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi turakomezanya n'umutumwa twari kumufise ubushize bizoza Dieudonné wadusengera mbere ko dukomeza. Nakoze kaduce bugufi dusenga Imana. Uhoraho Mana uhambaye, se umwami wacu Yesu Kristo, turagushimiye. Tuje muri iryo zina ry'umunyanazareti umwami wacu Yesu Kristo kugira ngo tuguhe icubahiro. Tugushimira kuri uyu munsi mwiza waduhaye kandi turi bazima nuhabwe icubahiro. Rero tuguhaye kaze nguzubane natwe mu mwanya. Tuguhaye kaze nguze uvugana imitima yacu turongore aho ugomba ko duca icyo ugomba ko dukora bari cyo dukora. Turagomba ko wima ingoma, turagomba ko ari ubu mwami n'umukiza wacu, turagomba kuza ukaganza. Rero ngwino utangurane natwe uza gusozera natwe. Cyo twanse ikintu cyose kitavuga wewe, ikintu cyose kiva ku mugwandizi turacimiriye ariko twisize mu biganza byawe. Ngwino bane natwe mu izina ry'umunyanazareti umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen. Rero twabenyanye muri 2021 nagiye Bujumbura. Mutora yasengeramo turamenyana na bizoza mufata ikiganiro akurikira ibiganiro Sanga Yesu Akurura barakurikiye. Twongeye guhurira mu Bubiligi niho namusanze maze igihe ariko icyo gihe tubonana muri 2022 yaravuye muri gereza maze imyaka 5 irenga. Yes, maze imyaka 5 irenga niho yahure na Yesu by'ukuri ava muri gereza nyuma y'iyo myaka ari umuvuga butumwa ari umunyamasengesho ndetse niyemeje kutazagira ikindi kintu akora rwose kiretse korera Imana. Ubwo rero twongeye kurana ikindi kiganiro n'icyubushize nyuma y'imyaka myinshi tutabonana. Noneho twatanye kumuca ageze mu bari mu Bubiligi. Nagira ngo nkubaze Dieudonné ahantu amasomo avanye muri ibyo byose ni ayahe amasomo avanye muri urugendo muri gereza ukagera mu Bubiligi n'iki kurikiye n'ubuhamya watanze ubushize naye masomo avana muri ibyo byose watuwasangiza udukurikiye. Urakoze cyane, ndashimiye umuvyeyi n'uyu munsi asubiye kugaruka kugira ngo dushobore kuganira ibintu bishobora gukomeza imitima n'ibintu bishobora gukomeza abantu. Ndashimiye kandi n'abanywanyi b'ikiganiro Sanga Yesu Akuruhure n'abariko baratwumviriza naho ubutumwa buzoshika. Imana ibahumugisha. Rero urakoze uti ibyo bintu byose urugendo rwawe aho waciye n'uyu munsi aho ugeze ibintu wakuyemo nibihe. Byukuri nakuyemo ikintu cya mbere yuko Imana yacu ari umwizigirwa. Imana yacu ni umwizigirwa. Imana yacu ivuze irashitsa kandi Imana yacu iravuga kandi Imana yacu irakora. Rero ikintu cya mbere ndibuka umurongo wa mbere Imana yampaye ndi muri prison wamfashije kuba muri ibyo bihe bitari byoroshe ariko kandi Imana ikabana nanje. N'umurongo uboneka muri Bibiliya mu gitabo cyo gucura intimba kwa Yeremiya mu Gifaransa bavuga lamentation cyo ca gatatu umurongo wa 26. Mu Kinyarwanda ni amaganya ya Yeremiya. Amaganya ya Yeremiya cyo ca gatatu umurongo wa 26 havuga ngo ni byiza ko umuntu yizigira akitega agakiza kuhoraho atekereje. Amen. Imana irasezerana kandi Imana itegeza gushitsa uko bimeze kuba ibinyuma y'ijambo ryayo kugira ngo rishitse. Ariko kandi birasaba yuko umuntu avyizigira hanyuma akaca atekereza akarindira igihe c'Imana cyashizwe n'Imana kagera. Byukuri ibihe nabayemwo n'uyu munsi ndimo n'ibintu nyigishwe kwihangana kurindira. Amen. Kurorera igihe c'Imana utekereje udahugomba. Cyo ni ikintu ca kabiri nabonye no kuvuga Imana no mwizigirwa. Kindi ca kabiri kuyirindira wizigi kandi wihangana kurindira igihe c'Imana. Ntuhibuka nezerwa kumutwa nezerwa uzi ko bizaza. Kanezerwa uko Imana n'Imana isezerana igashitse. Amen. Ikindi kintu nagomba kuvuga kijanye n'ivyo byo kurindira nuko Imana isezerana. Kuko Imana ivuga mu buryo bwinshi. Imana iraca mu ijambo ryayo. Imana irashobora kuganiriza umuntu. Imana iraca mu bavugishwa. Rero kenshi ikintu cya gatatu cyo bavugishwa ni ikintu kiyobeje cyane muri iki gikorwa c'Imana kandi kiyobeje abana b'Imana cyane. Abantu bizera cyane abavugishwa, bakizera cyane ubuvugishwa gusumba kwizigira Imana. Ubuvugishwa bukomeye gusumba byose ni ijambo ry'Imana ryo muri Bibiliya. Muri Bibiliya kuva mu itanguriro mu vyasho Yohana n'ubuvugishwa bw'Imana n'amajambo y'ukuri n'ubuhanuzi n'amasezerano akomeye. Ariko by'ukuri ugasanga abantu bobo bashigikira ibintu bivugwa gusa n'abantu kandi umuvugishwa by'ukuri yaba duhagarare ku bavugishwa bukuri. Abinyoma ivyo ndazi ko bahari mugabo abinyoma tubareki duhagarare ku bukuri. Umuvugishwa w'ukuri
avuze ikintu Imana yateguye umuntu atarabaho. Amen. Ikintu Imana yateguriye umuntu ngo bakuvugishwe ko nanje akamvugishwa ko avuze ibintu Imana yamvuze ko kera byateguye muri plan y'Imana mwe kubera ko afise iyo mpano yo guhishurirwa icyo kintu mu gihe gishobora yavuga ati bizoza Imana imbonye izokubwirira iki niki cyo cyanda byakira nkabyizera hanyuma nkaca nguma ndabiseze ndabirindiriye nongera ndabisuzuma mugabo uwo muntu siwe ca mpagaciro cyane kandi ikindi kintu nanje kubera ko mfitanye imigenderanire n'Imana ko mba ndi umwana w'Imana ntegerezwa nanje kuguma ndayiganiriza ntishobora kujya kubwira ubundi nanje tambwira nanje inganiriza. Amen. Aho kintu kingenzi cyane umu prophet cyangwa umuhanuzi aza kukubwira iby'Imana aza kwemeza iby'Imana ikubwira kuko nimba by'ukuri uri umwana w'Imana wavutse ubwa kabiri uri umwana w'Imana Imana ifise uburyo kuganiriza. Nagiye gutahura ibanga ryo muri Bibiliya igenda bisomye nari maze imyaka 8 narakijijwe narakiriye Yesu umwami n'umukiza narabatijwe mazi menshi mugabo kubera ko ntari bwasome Bibiliya hari amasezerano menshi ntari bwamenye hari ukuri kwinshi kujambo ry'Imana ntari bwamenye. Rero uyu munsi abantu benshi ntibakunda gusoma bakunda gusomerwa haza abantu babavugishwe ku bintu ugasanga umuntu aciye byakira agacakira abantu bose ngo ndacakiye ugacakira mugabo ntuzi naho byanditse ushaka no kubisuzuma. Nshima ijambo ry'Imana yanditse mu byakozwe n'intumwa aho bavuga ngo ababeroya bo bari abantu basuzuma bagasesa ijambo ry'Imana barigishwa bamaze kumva ibyavugishwa byakozwe Imana bavuze nabo bakaca bagenda bakicara ahantu bagasuzuma ijambo ry'Imana ribivugaho kugira ngo bamenye ukuri n'ibitari by'ukuri. Rero by'ukuri uyu munsi abantu benshi barazimiriye mu by'ubuvugishwa abantu benshi barazimiriye mu buhanuzi ugasanga abantu by'ukuri bahanga umutima ujye buhanuzi mugabo ijambo ry'Imana ni buhanuzi bukomeye abahanuzi baraza bakavuga mugabo bavuga icyo Imana nawe yakubwiye. Shobora kubwira mu nzozi shobora kubikubwira ijambo ry'Imana shobora guca mu mukozi w'Imana kavuga mugana nawe wavuze genda ubisuzume mu ijambo ry'Imana. Urakoze cyane Dieudonné kubera ko icyo ni ikintu nzi abakobwa benshi umuntu akaza ati uriya niwe mugabo wawe niwe mugabo Imana yaguhaye ati se ko nakunda toya Imana yavuze ugasanga arigiye barashenye nze benshi rwose byabaye gutyo kubera ko umuhanuzi naza kubwira ikintu Imana yamumaze kukwibwirira aze gukonfirma. Yes naho umuntu usanga nyine yo abantu benshi kubera ko ufite amaranga mutima kubera kenshi ubona ko umuntu agizwe n'ibintu bitatu hariho uyu mubiri tubona turamubona uyu mubiri nambaye igiposhete irivu icyondo ikigitaka hariho rero umushaha wo biri rimwe wita umutima umushaha ni hari bigumbagumba ni hari ubwenge agahinda kumenya kwishima ubugingo hari byose ukuntu nyifuza ukuntu ngomba ukuntu nkora gushima guhitamwo ikibi n'iciza biri mu mushaha muri ibyo ngibyo mugabo mu mushaha hari ikindi kintu cyitwa esprit impwemu kubanye n'Imana impwemu rero niyo ivugana n'Imana. Amen. Iyo umuntu akijijwe iyo mpwemu ni iba nshasha. Amen. Imaze kuba nshasha iba irongorwa n'Imana. Amen. Irongowe na mpwemu yera ikarongwa n'ijambo ry'Imana bigenda birahinduka bikaca bigenda birafekta cyangwa bigenda birahindura wa mushaha bigatuma ibyo wipfuza n'ibyo uhitamo n'ibyo ushira ku mutima cyane biba ibyo ubwami gusumba ibyo bumuginga ibyo uyu mubiri sino uyu mubiri kumudusaba ibintu kwereka ibintu ugomba kumva ibintu biryoshe ugomba kumva yuko Imana izo kugirira neza wewe nawe ntiwiyumvira ati mbege imigenderanire mfitanye n'Imana n'igihe mbega umuntu yo kugirira neza mutazinanye reka ngoro bizozi akandi ro ka gatatu ngiye kongeraho iyo wanye neza n'Imana bya affecta cyangwa bigira influence ku maranga mutima ngere kambyitse nibyo bituma umushahane umushaha yes ariko reka ngoro kubigira n'ingaruka ku mubiri c'est ça tibite rero uko bigira ingaruka ku mubiri nuko niba mpangayitse tugenda neza naho na Yesu ndanezera nkuko nezerewe bira amafaranga mutangira araryohe meze neza ndanezerewe umubiri wanye nawo rero kuko iyo stress ni bimwe cyangwa imihangayiko ni bimwe bitera indwara zitandura cyane gose imihangayiko itera buzwa amaraso kazamuka diabete kaza kanseri kaza kubana n'Imana rero bigira impact bigira influence cyangwa bigira ingaruka nziza ku maranga mutima yanjye byari umushahara babita umushahara yewe nibyo nakunda vuga yes no ku mubiri bica bibonekera ku mubiri niko bimeze nukuvuga umuntu amaze guhinduka mu vyiyumviro icyo gituma Paulo yandikiye abaroma mu gice cya 12 wa mbere no kabiri yababwiye ngo muhinduke bose soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence nukuvuga umuntu ahinduke mu musha agira umutima musha amaze kugira umutima musha
nuvuga abanza kuba yararose mpemuyera mpemuyera kacaza gahindura wa mutima byavyumvira byabishobisho hanyuma bikaca bigaruka rero ku mubiri wa muntu akaca garuka ni hahandi yambara kikwiza ni hahandi umuntu yubaha abantu umuntu aciye bugufi ingeso nziza imirite n'ikintu gikomeye uyu munsi abantu benshi guca bugufi birabagora kandi biba mu bakozi b'Imana ugasanga umuntu avunga umukozi w'Imana mugabo ugasanga by'ukuri biragoye ko aca bugufi kandi bibiri yivuga ngo umuntu w'umukozi w'Imana aba ari umuntu akorera abantu biri yavuze Yesu yavugiye ati umuntu agomba kuba mukuru mu bwami bw'Imana akwiye kuba hasi agakorera abandi ubwo uyu munsi urabona ko abitwa abakozi b'Imana by'ukuri benshi n'abantu bari hejuru n'abantu badashikira abantu bagenda bafise ibintu bijya no hino by'ukuri ivyo rubwibone ivyo nta gukorera Imana kuba kuri okay bizo rero ko dukomeze nakubazaga natanye nkwaza amasomo avanye mu buzima wanyuzemo wavuze ikintu cyo kwihangana kwandira Imana uvuze ikintu cyo kutapfa kwakira ngo bahanuye ngo ndabyakira Imana iza umuhanuza aza kufumfira Imana yakubwiye cyangwa gushimanya Imana yakubwiye cyangwa nawe kakukubwira inini somo bavanye muri ubwo buzima bwawe nirihe mbo irindi somo novuga ko nakuyemo ikintu cyo kwiha Imana kwiyegurira Imana alleluia être consacré mu France mu bisanzwe ari jambo ry'Imana ryanditse Paulo yandikiye Timoteyo mu cete ca kabiri yamwandikiye mu cete ca kabiri mu 15 yahanditse ngo wame ugira umwete wo kwiha Imana nk'umukozi atarinda gutetera aramiriza neza mu ijambo ry'ukuri urumva ko bya bindi kuma bigaruka kwiha Imana kwiyegurira Imana bisaba ko uba mu ijambo ry'ukuri uba muri Bibiliya uba mu ijambo ry'ukuri rero nakuye ikintu cyo kwiyegurira Imana cyo kumenya yuko jewe bizoza kuva nakiri Yesu mwami mukiza sinkira umuntu nigenga sinciyobora sincitwaraho ngomba ngo ngene n'ibigumbagumba byanje ariko menya ko ndongorwa n'Imana jambo ry'Imana rivuga ngo abarongorwa na mwemu yera nibo bana b'Imana rero ugomba kuba umwana w'Imana urongorwa na mwemu yera ntubucirongora wewe wowe wariyeguriye Imana nigenda igukoresha igutwara aho igomba kugutwara unube ukivuga ngo jewe ibinezera no ntibikunda ndaribuka Paulo yandikiye abi Filipi mu gice cya gatatu mu gice cya gatatu murongo w'indwi ariko arababwira ukuntu yafatanye na Kristo kubera ndiko ndababwira ibi byo gukorera Imana no gufatanya na Kristo no kugira ubwo buzima bwo kubana na Kristo niko kwihebera Imana kwiyegurira Imana kumvira Imana kubaha Imana gutinya Imana abantu benshi ntibatinya Imana kumvira Imana no gukora ubugombe bwayo icyo kugira cyose cyaba kigoye cyaba kemereye naho kitoba kikunezera naho kitoba giwangira ubugombe bwawe birasaba yuko ucemera ukavuga ko ari Imana ikivuze jerekana gikora hanyuma ikintu kenshi gikunda kugura abantu nuko bakunda ibintu binyaruka kurindira birabagora ugasanga abantu cyo gutuma n'ubuvugishwa benshi bahagarara kubavugishwa kubera umuvugishwa kenshi Bibiliya iravuga icyo umuvugishwa jeje umuhanuzi icajejwe umuhanuzi mu bisanzwe aza guhanura kugira ngo aremeshe kumbure ushaka kufisa amasezerano mugivye yukura cyamwe bikaba biriko birakugora hamwe ukwihebura muga kacaza kugira ngo akuremesha gukomeze mu rugendo bandanye kandi akaza kugira ngo yubake kandi akaza kugira ngo byukuri agushire mu izindi nguvu kandi umenye yuko uri kumwe nayo Imana agiye wumva uri kumwe n'umuntu n'Imana cyangwa uri kumwe n'umuntu agushigikiye ukaca wumva uraremye naho uri mu kibazo ukaca wumva uraremye rero ni ikintu gikomeye ibyo bintu bitatu vraiment nakuye muri prison kwiyegurira Imana kuyikorera nk'umuntu amaze kurama gukura kandi ushobora gukura udafunguye ushobora gukura utajya ijambo ry'Imana ushobora gukura utigishwa utamenya ngo wigishe ushaka ku mutima ibyo kwiga by'Imana amen bizoza rero kubera yenda umwanya tutari mungira mugufi cyane ndagira ngo ngushime cyane murakoze kandi mbiri udukurikira utwicaye kwa bizoza twicaye kwa bizoza rwose intebe nziza ibintu byose birahari cyubahiro kibicimana izinyere hamesera hangira gute harasa neza cyane kwa bizoza ni Imana yabikoze ariko nayo nkwibutse hari ndagira nkwibutse yarabivuze ko yavuye muri geze avuga ati bijyanye n'isomo ryanyu muvuze kwiha Imana kwiyegurira yavuye muri gereza avuga ati nta kintu kineza ko cyetse kuvugira Imana umuntu akaza koza aho yakoraga bashatse kumusubiza mu kazi atoyanti ngiye asanga byazamuderanja mu kazi k'Imana amasada ahura neza umuntu akaza kumugenera umushahara buri kwezi kugeza yagere mu Birigi none afite ukuntu abayeho kundi nibwo yambwa ati hagarika noneho ryo abandi banufashe ubwo rero nshuti yanjye kuri iki kiganiro yambwire ngo reka twiyegurire Imana turebe ibyo dukorera amen Imana yacu irakiranuka Imana yacu tuyirindire twizeye tudahangayitse
tunezerewe twikoreraho dufungura urugi hose hasigaye turengura tunezeza yambwira ngo ndasogongera ijuru bizoza nawe arasogongera ijuru nukuri nukuri bizoza ngaho rero watubwira rwose sinzi ijambo rya nyuma mbere ko dusoza ariko nabwe kunagiye ukarago aho basengera twaye ku karago mu cyumweru gishize ejo twasengeye wabo arayobora umukozi w'Imana rwose uyobora abona rwose ari mu wagira ngo hano hatsimbize ubona rwose ari umukozi w'Imana n'umushinga neza bizoza sinzi ijambo rya nyuma tubwira wabwira kuri udukurikiye ijambo nagomba gusozerera ko niryo gushimira Imana byukuri ibi byose n'urugendo Imana yateguye kera jewe ntarabaho n'urugendo Imana yateguye rero yabanye nanje muri ivyo bihe ibyari kuza kumbuza bikanzibira n'ibyari kubura rero nagomba gushimira Imana cyane yoyo yabanye nanje numwe bitari byoroshe igihe ntari bwayizere mugabo kubera ko ari kintu yari yansizemo yagumye ikizigama ikirinda yemera yuko ibirenge byanje bitsitara canke ngongwe mpere buhere ariko Imana iranzigama nkashimira byukuri abantu Imana yasize ku nzira yanje nababwishengero ryo muri prison abakozi b'Imana banyigishije nababwiye n'abandi bantu bagi banyigisha mu kibano ndetse ndakweretse ndashimira umuryango wa Nyakiri hano mu Birigi nabo sinobibagira ndashimira ndetse n'ishengero rya Mika uyu munsi nkoreramo ubonye nkoreramo igikorwa ishengero ryankunze ishengero dukundana ishengero tuko turakorera mu Imana biragaragara rwose rero byukunda bashimiye bose biyumve rero byukuri ikintu gikomeye numva norengereza ko nuko umuntu wese anyumva ukuye kugira byukuri ahantu ukorera Imana ahantu ubarizwa nko mu muryango wa Kristo ariko kandi ntushire umutima kw'iryo zina rya ahantu ukorera ushire umutima ku by'ubwami witwara iby'Imana ibindi byose Imana izobitwongera jambo ry'Imana ariko bitubwiye nagoma ndabatera intege nagoma ndabahamagariye gukorera Imana mwiha Imana abakozi b'Imana kandi mukuri no mu mweme ko Yesu ariko arondera bamukorera mukuri no mwime muri kino gihe ndashimiye umubyeyi by'ukuri Imana igumugisha urugendo wagize kandi ukanyumvira ko by'ukuri Imana iguhezagire kandi yagure kino gikorwa kandi nawe kwagure nawe imitwaro yawe n'ibyo usengera Imana ivyumve kuri iki gikorwa ukoze Nehemiya igikorwa cyose yakora mu gusozera cyavuga ngo Mana niki naco uzukinzirikana uzukinyishura ibyiza nawe ibikorwa ukora ufasha abantu kugira ngo bamenye ibi nabiri ushira umutima ku by'ubwami witwara iby'Imana ibindi byose Imana izobitwongera jambo ry'Imana ariko bitubwiye nagoma ndabatera intege nagoma ndabahamagariye gukorera Imana mwiha Imana abakozi b'Imana kandi mukuri no mu mweme ko Yesu ariko arondera bamukorera mukuri no mwime muri kino gihe ndashimiye umubyeyi by'ukuri Imana igumugisha urugendo wagize kandi ukanyumvira ko by'ukuri Imana iguhezagire kandi yagure kino gikorwa kandi nawe kwagure nawe imitwaro yawe n'ibyo usengera Imana ivyumve kuri iki gikorwa ukoze Nehemiya igikorwa cyose yakora mu gusozera cyavuga ngo Mana niki naco uzukinzirikana uzukinyishura ibyiza nawe ibikorwa ukora ufasha abantu kugira ngo bamenye ibi nabiriya by'ubwami Imana izobiguhere umugisha mu izina rya Yesu Kristo nizeye kandi nkorera kandi nzikora mu izigirwa Yesu agweza umuyica ndabakirizoza amen yankubwire ko rwose umuhungu wanjye ngira abana benshi cyane yakumayeho umuhungu wanjye nishema kuri ngewe na hano turajyana aho ngiye tukajyana rwose ukamfasha ukamba hafi cyane njya nanjye mushimire amen kandi mbabwire ko bizoza arakunzwe pe arakunzwe arubashywe hano umurimo w'Imana icyubahiro k'ibicima ni Yesu yabanje kunkunda nawe acabateramo kunkunda cyane rwose wadusengera dusoza yego reka duce bugufi dusenga Imana uhoraho Mana uhambaye kandi ugororoka ndagushimiye kuri Imana y'ukwizigirwa uri Imana iduhamagara kandi nibindi kabishitsa ndagushimiye ko uri Imana nziza ejo amajambo twize umukozi w'Imana yacishije yavuze ngo iyi Imana yo yaguhamagaye ibana nawe ikagenda igukomeza naho woca mu bikomeye ikagukomeza kandi ikabana nawe ikihesha icubahiro ndagushimiye ko wabanye nanje ndagushimiye ko wabanye na mama Konso ndagushimiye ko wabanye n'umuntu wari wese ariko arakurikira ndazi ko ari abantu benshi bakora ibitangaza rero mwami reka aya majambo reka iyi ntare reka ubutumwa buzogera buze bugire ububasha bwo guhindura no kuzana abantu kuri wewe Kristo Yesu ubwami bwawe bushishikare kwaguka ikorwa cyawe gushishikare kugera kure ndagushimiye rero muri vyose ushishikare kubana natwe kandi ushishikare kutuyobora gushika kuri wa munsi aho inzambi zovugira tse dusangwe itagira gasembwa dusangwe mwami turi buryo bwawe data tunezeranywe nawe bihe bidashira urakoze kubyumvise kandi ugiye kubidukorera ishimwe n'icubahiro byose wananye kw'ibyo wawe guca bugufi no kugukorera mu kuri no mu nkemu tugukunda tukumvira kandi tukubaha ndetse tuguhimbara tuguhesheje icubahiro aho tugeze hose muri byose na hose biye byacu n'imiryango yacu nazo dukomoka ko bose mu izina ry'Umunyanazareti umwami wacu Yesu Kristo amen.